Kitabu cha sita mriangoni wa hahu mrira wa kwanza hadi wa 15. Baada ya mautu gaga mtawali Ahusero wamkweza cheo Hamani wa Hamedata Mwagagi akimhendia akale mbomu wa maofisa akwakwe osi. Mtawali akimboza amuri kukala oahumiki osi amtawali mamuzamire na madzigbage mbere za Hamani bai waumiki osi makihenda visho ela Modekai kavihendere bule vikara o ahumiki angine makemuza Modekai bainoni unabanda amuri ya mtawali. Modekai akiamba sidima kumzamira Hamani bule mana mimi ni Myahudi. Vikara o ahumiki mamwambira Modekai mara nyinji zulu za kubanda amuri ya mtawali ela Modekai kasikirire bai marihona kukala kasikira makimsema kwa Hamani ili malole chamba Modekai andaima kahiza yo imaniye. Hamani arihona kukala Modekai kamzamira hedu kadzigbaga akitsukirwa jomo ela arihoambirwa kukala Modekai ni Myahudi akiona kukala kumwalaga Modekai akeye kakutosha bule ngirambizo ni kumwalaga iye hamwengana lukololwe losi lwa Ayahudi mario kala kaiza utawaliwa Ahusero. Kaiza mwezi wa kwanza wa Kiyahudi uriwo unaifa Nisani wa mwaka wa 12 wa kutawala Ahusero. Kurambazo Kiyahudi ni puri zapigba mbere za Hamani ili matsagule mwezi na siku mandio alagira Ayahudi. Kura zirihopigba zikimberera siku ya 13 ya mwezi wa 12 wa Kiyahudi wifao Adari. Kona Hamani akinena na mtawali Ahusero akiamba kuna kabila mwenga ririro atuwe matsamulwa kaiza majimbo gosi ga utawalio atua kabila riri kamangirirana na atu angine bule sheria zao zitofauti na za atu angine osi kiza zo amurizo uwe mtawali kama zituwa bule bavijo ninaona si vidzo kwako kuaricha atu matuwe kuishi bai kala vivi nidzijonena vinakufaha mbozamulo kukala malabwe nami nindalaja talanta 10,000 za fedha zangizwe kaiza akiba ya mtawali ili zigaramie atu mandiohenda kazi hiyo. Hamani arihotosa kunena mtawali akivula kare yopehe akupigira muhuri iriokala mumkononi mwakwe akimupa Hamani mwana wa Hamedata walukolo lwa Agagi haduiwa Ayahudi bai akimwamba zizo pesa na oatu nizakupa jo uonajo ni karakara henda bai siku ya 13 ya mwezi wa kwanza wa Kiyahudi Hamani akiaiha aori amtawali makiora barua here arishwalagiza barua zizo zandikwa kwa ndina ra mtawali zandikwa kwa dzina ra mtawali Ahusero na zichenda kwa abomu amikoa maluwali osi mario imirira majimbo na abomu osi akila kabila kaiza majimbo gosi. Barua zizo zandikwa kulingana na nzora na lugha marizonena oatu akila jimbo zikipigwa muhuri na yopehe ya mtawali. Barua zizo zahirikwa ni ahuma kahiza majimbo gosi ga mtawali zambo zamulo kukala Ayahudi osi abomu na atithe ache na atsanga malagwe kwa siku mwenga na vitu jao vihalwe. Kazi hiyo yere indahendwa siku ya 13 ya mwezi wa 12 ifayo Adari. Kopi ya barua hiyo were ni tangazirwe atuosi kaiza kila jimbo ili mazitayarishe kwa siku hiyo kwa kulingana na ro amlora mtawali. Barua zizo zahirikwa haraka sana amloriro
pia rikimbozwa hata haho mudzi mbomu wa Susa. Bai Hamani na mtawali makikelesi makinwa ela mudzi wose wa Susa uchangira chonda.